Udumo emandla nenkatumulo nalamhla Nkosi siyavuma Jesu Kristu yena yedwa uyiNkosi. Siyabonga Nkosi umuhle, siyabonga luthando nemusa wakho etimpilweni tethu. Sikunika ludumo nalamhla ekuseni. Siyathi Nkosi ukuthi usihlanganisa ngale ndlela ngoba ukhona losilungisele kona lokutawuguqula impilo tethu. Sikunika ludumo Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Sanibonani bazalwane egameni lenkosi. Amen. Amen bazalwane. Amen. Amen. Siyayibonga inkosi lesithuba lamhla ekuseni. Kukhona lo ngibuta umbuto itolo wathi lelanga lelo wakwalibona yini? Ngase ngiyabona lokuthi sikuthathela phasi sikuthathela malula kulanga nje ngathi malanga lahlala khona. Inkosi siphile lamhla langa. Siyabonga. Amen. Lamhla ekuseni ngiyakholwa ukuthi kukhona inkosi lapho itawusipha khona inkululeko lephelele. Amen. Amen bazalwane. Siyazama mani sitimisele mane ukhanze ngathi uva ngathi kukhona lokushodako, uva ngathi kukhona lo ngakwenda. But ngicela kusho lamhla ukuthi uthi Jesu uma indvodzana ikukhulula ungilokhululekile impela. Amen. Ngifisa ukuthi lawo mavi asibuse sihambe kule nkululeko siphinze sithokote kule ngululeko le uma indvodzana isikhulula sikhululekile impela. Amen. Wake wabhutsa ukhululekile noma ubhutse nje into dikhambela mnanzi noma uthole leyo breakthrough yakho uthi useva mnanzi usukuphapha. Kuyendeka ke ukuthi umuntu athole leyo ngululeko athi nakathi uthi uva mnanzi asuka phapha. Atikhanze ukuthi hawu Nkosi yami solo ngikuyo yona lengcinzetelo ngani bese ngithi ngiva mnanzi benkululeko kanzi kusephushela. Ngicela kusho lamhla ukuthi uma indvodzana ikukhulula ungilokhululekile impela. Ukhululeka kube ngathi uyabhutsa. Amen. Amen bazalwane. Ngikhumbula Petro phuma naye aqalata abuka ukuthi kwendekani ngiyabhutsa yini. Ligama lenkosi alibongwe. Ibe indvodzana ikukhulula. Uma ikukhulula ungilokhululekile impela. Ingcizetelo yakho neyami ke beyilethwa sitha sakho nesami sinye lebe siletha noma sinika sitha sethu emandla etimpilweni tethu. Na Kristu asikhulula akathathanga nje lesitha wasishovela ngephandle wasusa lokhu bekunika lesitha emandla etikwethu impilo tethu. Amen. NaNkulunkulu adala Adam wamdala wambeka ensimini. Sathane besakhona yini bazalwane noma beka ngasekho? Beka sengakabi khona. Nakudalwa Adam. Hawu awuzange ukucabanga. Angizange ngicabanga. Beka khona noma basangasekho? Beka khona. Bamba naku. NaNkulunkulu adala wena nami noma adala Adam ambeka ensimini. Abathi lokuthi sitha sikhona angisho mos. But akumhluphanga lokho. Leni ngoba nakamdala ambeka la ensimini. Wamdala wamnika amandla. Kuthi noma sitha singaba khona siphelele asinamandla empilweni yakhe. Amen. Actually nguye lonemandla neauthority yecommand. Waphila umuntu naNkulunkulu sitha sikhona. It didn't matter ukuthi ukhona noma kekho until umuntu azawele esonweni. Ningani nami bazalwane? Sono ke ngiso lesaletha ingcinzetelo kumuntu after umuntu sekawele esonweni. So yafika ke Jesu uthi
kodwa uma indodana ikhulula umlokhululekile impela. Amen. Utata osikhulula kunaku lokusicindzetela noma lokunika sitha sethu emandla empilweni yethu. Na unikele impilo yakho kuJesu, ubuswa nguJesu. Ngicela ukukhumbula ukhululekile, ukhululeke impela. Hamba kuleyo nkhululeko ligama lenkosi alibonga. Now usinziswa ke bosolo uphase amandla esitha, but the day you give your life to Christ, uyakuthatha uNkulunkulu akubisele to your original position. Webo uphila naNkulunkulu sitha sikhona, it didn't matter. Nika nami bazalwane. Nalamuhla ngicela kusho kuwe ukuthi na ungumntwana waNkulunkulu. Lobukhona besitha abunandzaba abunamsebenzi empilweni yakho. Kufunze lokho ngoba indodana nayo ikukhulula ikubisela kulawo magunya ekuthi noma sitha sikhona, it doesn't matter in your life. Amen. Ngicela ungifundzele lo ngangifundzela John 8:36 ngilebe sikhuluma ngaye bese siya kule Leviticus chapter 16 verse 7 through 10. Ngakho ke nangabe indvodzana inikhulula nitawuba nglabakhululekile sibili. Phinza manje. Ngakho ke nangabe indvodzana inikhulula nitawuba nglabakhululekile sibili. Niyati nebazalwane ukuthi ukhona umuntu okhululekako athasa vamnanzi benkhululeko ukhanzakale ukuthi hayi buya futhi wena nika nami ngalokuthi lo muntu lamkhululile either akanayo le authority noma kukhona lona authority ngetuka lo lamkhululile, but uma indvodzana ekukhulula ukhululekile impela, you are free indeed. Leviticus chapter 16 ake sesibuke ke bazalwane ukuthi usikhulula njani Jesu kuze sihambe ngenkhululeko lephelele. Leviticus 16 verse 7. Emva kwaloko Aaron kufanele athathe letiphongo letimbili atetfule kusimakadze kungeneni kwelithende lekuhlangana. Utawube sewenta tinkatho tibe timbili, lenye ibe yasimakadze, lenye kuthiwe ya Azazeli. Aroni utawunikela ngalembuti lekhetseke ngenkatho ukuthi ibe yasimakadze, ayinikele ibe ngumnikelo wesono. Lembuti ledliwe inkatho ukuthi ibe ya Azazeli itawuletfwa iphila embi kwasimakadze, kwentiwe ngayo inhlawulo yekubuyisana kusimakadze ngekuthi iyekelwe iye ehlane ibe ngeya Azazeli. Amen bazalwane. Azazeli. Singa bangali bazalwane. Azazeli usho nje imbuti nekuhamba. Na ukuhlanganisa lokho phuma Azazeli. Imbuti lebamba lohambo nika inamba bazalwane. Amen. Ngicela sibuke nasithombe ke bazalwane kafishane le umbhalo usipendela sona le ngifuna bese siyafunza kuso inkululo yethu le na indvodzana isikhulula sikhululekile empela. Ngana titulo letimbili ngifisa ngathi ngangilethe imbuti letimbili benda ngivumela nibazalwane kube timbuti vele letimbili. So now ngesikhathi ke sekuhlawula kuletha inhlawulo yetono, umpristi bekabuya abe netimbuti letimbili bese ungena ke ebukhoneni baNkulunkulu. Ngicela kuchaza nako ke kafishane. Kodwa umpriest atilungiselele abe kahle nenkosi. Kudzingeke futhi kube nenhlawulo yetono le right.
wawungacuphi nje sibayeni, kwakufuna uhlole ukuthi iyafitha yini kule sikali ngulungu lasibekile ukuthi ngifuna inhlawulo le kanje. Amen. Bekafika ke lapha bese ushaya inkatho kuleti imbuti letimbili. Wonke umhlangano kwaKaIsrayeli uthe waqalala. Uyangena umpriest uyoletha inhlawulo yetono tesive saNkulunkulu. Afika shaya inkatho ke nguyiphi lelungele uNkulunkulu kuleti mbuti letimbili na. Uma kungasiyo yona le asiqhubeke si nga si ngu yo na le nayikhala kanjena ke inkatho kusho ukuthi leyo mbuti itakufa tawuchitheka ingadi ita imbuti leletha inhlawulo ngenxa yetono taka-Israyeli. Niyathi yini bazalwane ukuthi le ngadi ichithekelani? Ingadi iluphawu lokubili, iluphawu lokuphila ngoba the life is in the blood. Angisho mos. Nayichitheka iluphawu lokuchitheka kwempilo, isho futhi luphawu lokufa likayenami. So now le mbuti ke yayithathwa ke lele uwele inkatho kuyo. Iyafa kuthatha ingadi yayo leyo mbuti. Ingiyona ke le inhlawulo yetono tebantwana bakaIsrayeli. Nikayenami mosibazana. So le mbuti yayiletha yona inthethelelo yetono. Yayilwa nekuthethelelwa kwetono. Yayi lo muntu noma lo mdeni bekuthi nakufa lesilwane athi ukuthi ngabe ngimi lele ngifako kodwa lesilwane sifa enzaweni yami. Amen bazalwane. Khumbula futhi nakusuko kulelo thende umukelekile le nhlawulo yetono abebuyele ekhaya Israyeli ajabulile ngoba uyathi ukuthi hayi tono tethu dithethelelwe disusiwe nikayenami bazalwane. But umbhalo usifundisa ukuthi ingadi yetilwane ayitisusi tono temuntu. Iyativimba, iyatimbonya, yenda lo muntu angabi conscious, anganaki le tono ngoba le tono mntona timcinzetela angakhone kufika empumelelweni nikayenami. So lesilwane nale ngadi yaso sasiletha kulo muntu lokwati ukuthi uNkulunkulu ungemukele. Kodwa sasingalethi kususwa kwaletono. Lene bazalwane. Ngoba umphefumulo wonile utakufa. Ngeke bese ulanza elesa to pay for a bigger sin. Ngingayenami. Ngeke ulanzele sekunevalue lencane. Ngumuntu lekumele afe ngoba nguye lo wonile. So lesilwane angeke siyithathe enzawo yemuntu ngoba sona siyivalue lencane. Noma isingafika lesikwenedi ngeke siphele ngoba silwane siyivalue lencane kunemuntu. Amen. But ku case yakho neyami lembuti yayikhomba lokuyawukwendeka eCalvary. Yayikhomba ukuthi kukhona ingadi leyawuchitheka ichitheke ngenxa yetono tebantu. Leyo ngadi ke ayisafanani nale ngadi yetilwane. Ngoba le ngadi lena akusasiyo ingadi yetilwane. Futhi akusasiyo ingadi yemuntu. Seyingadi yalongetulu kuvalu nemuntu. Seyingadi yaNkulunkulu ngumuntu lekumele afe ngenxa yetono takhe. But eCalvary akusafi umuntu sekufa uNkulunkulu lo beyanganasiki yanganasono kodwa lapho kumele kufe umuntu lonesono then usekli lesikweneti sesono. But here seNkulunkulu longanasono, so the price
le mbadalo yale tono takho senyetulu kakhulu kunaloku lesono besikufuna. Kumele bazalwane sihambe enkululekweni ngoba siyathi ukuthi le nhlawulo yetono tethu yendlula kakhulu kuloku letono tethu betikufuna. Ligama lenkosi alibonga. Ngifisa ke bazalwane ukuthi ungahambi uyobida kungathi Kristu wabhadala emaqala ethu kodwa ngathi khona lokasala ngoba sithi sikwenda uhambe kungathi hayi man hamba kodwa yathi ukuthi hayi ngathi akapheleli kahle uze uvuke ekseni nawe utimisele ukuthi Nkosi ngingendani ngicela kusho ukuthi kude longakwenda lokungaletha ukuthi wena ulungelane naNkulunkulu kude longakwenda kungeda kuloKristu lakwenda ngoba la kwenda Kristu kwendlulela kakhulu kule sikwenede sesono sakho. Kumele sihambe sikhululekile ngenxa yetono tethu ngoba siyathi ukuthi lembadalo ingetulu kakhulu kunanaku besikweneda. Amen. Ngikhumbula ngalelanga ngese lesinye sitolo ngiyangena nemfana wami beka sesemncane ke so nangilathilini ngilungela kubhadala yena ubone amaswidi abekwa la mathili nanje ntho emaswidi ngiyabhadala mina lijalifumbathile emaswidi mina angiboni ukuthi ijalifumbathile nase ngishaya ke lapha sengihamba ngithi ngiyabuka sandla ngikhanza hawu kuqule emaswidi la sandleni hawu yemfana wacishe waboshwa wena bonke kuphume lapha eminyango ngoba security umile lapha eminyango. Moya waNkulunkulu wathi kimi uyadini ukuthi lo mthetho walesitolo uthi nalo mfana afika lapha umbathela amaswidi angayobhadala uwebile umthetho usho njalo nika nami usibuzana so ngithi nangithike mina hayi ngawubhadala akunandzaba usitawubhadala kodwa zima lapha nje ukuthi umfana webile asesitekelelo nje umfana webile webe maswidi akutekwe lelo qala ke lize lifike egcineni bese siyakuva ukuthi uthini. Oh God help me. Ngikulesinye isitolo ke lapha angathi noma basakwenda yini. Oh God please okay let me just run. Ngithathe mandi ngibuye ejimini so khona lokuthenga ngithathe mandi ngiyawavula efridge ngiyanatha ngcoke isikhindi sami nje lesilana silesi ubhatela so lo security uyangibona kanti nami ngiwathatha nje anginandzaba ukuthi ngibona ngibana ngisho muthi ngiyathi ukuthi nginathe mandi ami naku yangihamba mina ngiyethile ngiyobhadala so ngijika ke emakona shelufa ngithatha lengikuthathako nangifika la ngibhadala khona ngibeka lama ndi amla sengiyabhadala ke lo sisa ngathi ngidistracta njani khohliya nemandi sengibhadele mina nangisuka ngihamba ngathi nje nangithi mmefe emnyango awulijala belithi into ngoba vele solo langilandzela nami futhi ngiyalibona lo tsalo ngenhlanhla yakho ngikhohlwe manje ngabhadale manje nakulanda umphathi wesitolo athi umphathi wesitolo kude bhuti silicala selendekile uyababona laba abadlala lapha ku TV lapha babanjiswa letinto labatebile bashuthwe bese bafakwa lapha so omthi mina madlalwane uyangathi lo mphathi ngalokuthi kukhona lo lasonto lo sebenza naye lo lisekela lakhe but leyo ndzaba leyo ayitekwanga ngalelo la wathi licala lentekile lo lakubambile kufuna bhala ipoti konke kufuna kubuye epotini kwatiwe ukuthi webile wena kwentekani okay lenze ngiyende ibe imfisha
athi ke lengingakusita ngako badala lamanti wena ngentengo lengu 5 yi buka ukuthi ngabhadala nga 200 rand kwabuya ishintshe lengu 100 and something so lamanti ang 5 rand ngene amoswaza so now ubuka le equation usho ukuthi ngeba lamanti a 5 rand ngihambe neshintsha 160 but kayitekwa yonke leyo indzaba ukuthi wena webe mad ngabhadala ke le kulesa sitolo semfana waseNkulunkulu uthi kimi nayo ke okay ngicaba uthi kodwa vele lapha ifike ke ingqondo kimi uthi oh no you know what uma lo mfana wambambambile lapha esitolo kuthi webile what I would do ngitothatha imali ngibhadale leli sweet la 2 rand asho manje ngingasabhadali 2 rand ngibhadale onke amaswidi la sitolo ngikhiphe intengo yayo lonke nje liswidi lela sitolo emva kwaloko ngikhiphe imali ngibhadale ngithenge sona lesitolo imagine ke so phindwe uyabuyela umfana esitolo nikaye nami bazalwane sengiphindze ngihamba naye ke umfana phela solo naye ubona ukuthi amaswidi la athi fumathi angisho ngaye namba nakathi uyafika security uthi ngqi egedeni kukhanzakala ukuthi to onke amaswidi la sitolo abhadalwa nikaye nami bazalwane nale sitolo lombala sathengwa kude la sangakubamba ke manje abambele ukuthi umfana nzini webile ngoba lenthengo leyabhadalwa ingetulu kakhulu kuloku la ngakwenda lo mfana nako ke lokwendeka kuwe esiphambanweni lenthengo yetono takho ingetulu kakhulu kuloku lokwakwenda angeke futhi uzuyiqethe lembadalo lendeka la akunandzaba ukuthi uhamba 200 years you can never sin and exceed the price that was paid at the Calvary. Amen. So iyafaka imbuti iletha inthethelelo yetono lele salako lo mpriest utawubeka tandla takhe lathi kwayo bese umemeta tonke tono loyo muntu loyo mndeni leso sive asimemete lathi kwale mbuti le ngekwenda njalo uthatha tonke tono takho netama uthi beka la mbuti umbhalo uthi kwase kudzingeka indvodza lenelikhono kuthi thathe lembuti ihambe nayo iye ehlane azuze imbuti elihamba ngayinamba zona kudzingeka indvodza lenani lenelikhono lembuti lena ke kufuna ihambe ehlane ihambe iyehlane lapho ingeke iphindze ikhona kuthola indlela yekubuyela emuva ngoba uma bekungenteka lembuti ithole indlela yekubuyela emuva sililo leso kaIsrael ngoba sho sitono tabo tibuyile kubo nami bazalwane kusho ukuthi kude labangakwena kulowo mnyaka ngoba batawuwenda babuswa tono kude labangagadza ukuthi uNkulunkulu akabasita ngako ngoba tono tabo tibuyile legama lenkosi alibonga asengichaze ngana indvodza lenelikhono silungu sithi a fit man kumele lendvodza ibe nelikhono ngoba number 1 kufuna abe nelikhono lekuhamba nalembuti lendlela lenze le ehlane ningayinami bazalwane kwesibili kufuna lendvodza ibe nelikhono ngekuthi yethembekile kuthi ngeke ithi nayiva ngathi hayi sengiyakhathala bese ithi asengihamba hambile ningayinami bazalwane kumele athembeke kuthi la shiya khona lembuti le imbuti ngeke iphindze ibuyele emuva kwakudzingeka lendvodza lenelikhono le yonke indlu kaIsrael nasekwendeke konke seyibuke ukuthi ngabe ndvodza nzini likhono lakho linganani kwenda lo msebenzi wekuhamba nembuti isithele ingene in the wilderness ingaphindzi buye emuva timbuti letimbili lebetidzingeka kuze
Israel ajike athi ukuthi ukhululekile etonweni takhe. Leti mbuti tathi khomba lokuyawendeka eCalvary ngayinamba zona. Le eCalvary kunendvodza ligama layo nguJesu. Le ngabanga kuphela yimvu kodwa waba ngumpriest waphindze waba yimvu. Kwaba kubili kuye ngayinami bazalwane. Kulo Kristu lo futhi leti mbuti letimbili tafike tahlangana nakuye waba ngileti mbuti letimbili. Waba ngayimbuti yemhlatshelo waphindze waba ngayimbuti yeluhambo lwasehlane ngayinami bazalwane. So ngicela kusho ke ukuthi kufa kwaKristu esiphambanweni kwaletha inhlawulo yetono tethu ngule mbuti lefako lefa esikhundleni sakho nesami. But kunalenye imbuti lekufuna iphile. Le mbuti lephilako ihambi yehlaneleni ihambi yehlane ngoba ithutha letono takho ikise endzaweni la ingaphindze tibuye khona kuwe. So in Christ kwaba ngile mbuti lefako leletha inthethelelo kwaphindze kwaba ngile mbuti lephilako lehlukanisa umuntu nesono. Uma sifika kuKristu asithethelelwa nje tono kuphela kodwa sifike sithole kwehlukaniswa netono. Ligama lenkosi salibonga ngoba kunendvodza lena likhono lapho lekuthi ithathe loluhambo naletono tethu isithele endzaweni lapho tingaphindze tithole indlela yekubuya empilweni tethu. Ngicela kubekisa boya ngibani lomelo ngavolontier ngitsenga nje majabe emabili lelinye ngala volunteer. Thank you. Bese uthi umhlabeleli wow, akangithethelelanga nje kuphela tono tami kodwa wangihlukanisa netono tami njengoba impumalanga yehlukene neshonalanga. Ligama lenkosi salibonga. Impumalanga ayibukele bukalena nsizwe, ishonalanga ayibukele bukalena nsizwe, bese uthatha luhambo ke ushona eshonalanga. Kanjalo ke wasehlukanisa netono tethu njengoba impumalanga yehlukene neshonalanga. Nangisekema qhubeka wasehlukanisa netono tethu njengoba impumalanga ihlukene neshonalanga. Ligama lenkosi salibonga. Sibasha letandla bazalwane. Uma umuntu afika kuKristu ufika athole ukuthethelelwa kwetono, nakafika futhi kuKristu ufika athole ukwehlukaniswa netono takhe. Ligama lenkosi salibonga. Ahlukaniswe ngendlela yokuthi azathi uNkulunkulu ithi ingqondo noma sithi nasifika engqondweni yakhe sithi wena athi uthala ihloko uyagijima uya kuNkulunkulu uguqa phansi Nkosi manje mina itolo manje mina athi uNkulunkulu ukhuluma ngani. Athi Nkosi ngonile kuwe, athi ukhuluma ngani. Awukhumbuli Nkosi nangithi mina, athi ukhuluma ngani. Nkosi manje nangithi athi ukhuluma abese uthi maHebheru. Kanjalo ke uNkulunkulu akakhumbuli nekukhumbula ukuthi ikhona tono lesike sadenda. Ligama lenkosi salibonga ngoba lo muntu lo able ukhonile kusihlukanisa letono tethu. Ngicela ukuchallenge ke hamba kule nkululeko Kristu lasinikete yona. Asimeli bazalwane sihambe simakholwa la kokolako, sihambe ngelunyawo lunye simemetele sikleme ukuthi tono tami tisusiwe noma tono tami tithethelelwe, kodwa kumele sihambe ngatoto timbili sathi ukuthi sithethelelwe tono futhi sihlukanisiwe netono. Ligama lenkosi salibonga. Ngiloko lokufuna ngomhlaba ikakhulu lamuhla bazalwane labathethelelwe tono bahlukaniswa netono. Umsebenzi lona walendvodza yelikhona. Oh Nkosi yami. Ya lathi Jesu ngeke ngishiye notho. Kodwa kukhona ababe lathi amthumela kini. Loyo lathi amthumela kini unelikhona. Amen bazalwane.
unelikhono lekwenda ngetulo nakakhulu kuloko lesikucabangayo nalesikuthandazako. Hamba kule nkululeko yakuthethelelwa kwedona. Ungaphili lisuku uhambe uzame ngathi uyazamela. Yabona wathi ngizamele Kristu Nkosi yami. Wasebenza Kristu esiphambanweni asengizame nami manje ngisimise ninami yini bazalayo. Ase manje ngizame nami sengingente naku noma ngendi naku noma ngendi uzame ukungena. Kude lokugeda kulokweni weCalvary. Wenele kuphelele ngetulu kwalokudzingekile ukuthi wena ubuyiselane naNkulunkulu. Lesikwendako akusendi semukeleke kuNkulunkulu. Sikwenda ngoba sesemukelekile kuNkulunkulu. Ligama lenkosi alibongwe. Hayi mina yathi wazalwane angifundi inji yelanga lapho ngingahambi khona kule nkululeko ngoba kukhona sithuba la sitha sifike sifake pressure khona nje ukuthi wena uthandaze kangaki namhla wena uzile kangaki ninami nibazalwane. Sengikhumbula umfundisi athi wahlala langa lonke azile lafunza iBhayibheli lonke la wagijima ema-chapter netincwadi kwathi khona langa abelungu ukuthi akuyawuqeda le New Testament. Uthi kodwa emkhathini wathi asengithathe 30 minutes sengiphumule. Lathi nalishona langa wathi Nkosi yabona hayi nawe kumele nje ukuthi usho ukuthi nginenhlanhla lesilwane lesi lesihlala langa lonke sifunza iBhayibheli. Hayi nginetilwane. Uthi wathi angakachethi nje sabe sitha simhlebela uthi kodwa umose 30 minutes. You wasted 30 minutes umosile uhleli lonke la yebo kodwa lo 30 minutes loya ngabe naye usebenzile. Ninami yini bazalwane? Ngifuna ukuthini kuwe? Ngifuna ukuthi angeke uze wende enough na uzama ukuthi ulungelane naNkulunkulu. Ngeke. Yini lo ngayenda wena lengakwenda ube kahle naNkulunkulu? Awungitshele nje ungenda nje wena lo ngenda wemukeleke kuNkulunkulu. Ngifuna ukuthini kuwe? Ngifuna ukuthi Musa kunqinga etikhwepheni takho. Ncike kunako lokwendeka la Calvary ngoba kwenele ukuthi ukubuyisane naNkulunkulu. Nkosi yami futhi uNkulunkulu uthotile ngawe nganako lokwendeka eCalvary. Ligama lenkosi alibonga. Lesikwenda sikwenda ngoba sesemukelekile. Sikwenda ngoba sesithethelelwe. Sikwenda ngoba sesehlukanisiwe netonotep. Hayi ngoba sizama kuthethelelwa noma sizama ukuthi sehlukaniswe. No, kwendiwa ngoKristu kwaphelela. Indlela kaIsrayeli yayifika ithi waqalala. Kwayo lebedzingeke ukuthi kwende kufika. Ninami yini bazalwane? Is to present themselves. Wow. Ngoba vele noma bebangazama bebangeke bakhona kungena ngekhathi. Bebangeke bakhona. Fanana nawe nami. Noma ungazama ngeke ukhona. Kwabita indvodza yinye. Le yathi yona ingakaphathi nengadi etilwane. Iphethe yayo ingadi liqobo. Ingasayike ethendele kuhlangana seyingene emazulwini iqobo. Iphethe inhlawulo yaphakathi yetonodam netako. Utozama kwendani ke wena? Utawungeta ini wena kuloko? Hamba kule nkululeko ngoba mayindvodza nikhulula ukhululekile impela ngoba yona ikhulula ngani iletha intethelelo lephelele yetono takho. Ikukhulula ngani ilethe kwehlukaniswa netono takho kuze uhambe ukhululekile uve mnanzi benkululeko. Ligama lenkosi alibonga. Kukhona tono noma ngithi tono lokhanza ukuthi umzalwane usinzisiwe kopha kahlukani nato. Amen bazalwane. Ngicela ukuchallenge ke lamuhla ukuthi lamandla esiphambano akakuthetheleli itono kuphela aphinda akuhlukanise nato. Uhambe ukhululekile emoyeni wakho ukuthi inkosi ngihlukanisile netono tami. Amen. Sengikhumbula umfati waseSamaria le naye wajika wabuyela emuva. Kukhona lokwendekile ngoba
dibana nendoda leyaletha inthethelo yaphinde yamhlukanisa lamandla ekuthethelela angilamandla ekwehlukanisa netono takho noma ngabe lento uyithanda segilate kanganani lamandla seCalvary afika kuhlukanisa yinye nje secret lekufuna uyende wena ufune wathi ukuthi you present yourself uyatiletha wena amen bazalwane la ikhona benkosi ngoba ukhona indoda lena likhono nawutiletha wena inelikhono indoda yekususa usho le appetite yale tinto letingalunga empilweni yakho nawutathu utawuzama kulwa nato wena le ubale malanga ukuthi okay ngiyaqala namhla ukuthi okay ngibhema ngakhe thuwe mabhokisi alright ngiyaqala ngalinye nyalo nawulwela ukuthi ngibheme linye ngibuye futhi ngibheme ngehlise kanjalo ninamo sibazayo nawudibana nale ndoda lena likhono ifika isusela appetite yale nto le nikanje nami yini bazalwane amen but lokufika kwento umehluko dilethe thina lesikhathi esiningi siba nebukhulu futhi ekudiletha ngoba sithi nyasifika la enkosini sicabanga imithandazo yemandla sibe busy ngemithandazo yemandla sibe busy imili inkosi ithi hawu uyathi mosimine bengithi ngifuna kususa nawo wena ungena emandleni emthandazweni nikanye nami bazalwane dilethe nje wena ufike ukhululeke nje la phambi kwenkosi inkosi ngimi ngidilethile inkosi itokhuluma tinto empilweni yakho once yatikhuluma wativa lamandla ekwenda lelo khulumile alapho yingakho intombazana ngeke izihlukane nemfana ngoba sekushita umfundisi nemfana ngeke ahlukane nentombazana ngoba sekushita umfundisi kodwa nawutiletha labukhoneni lendoda lena likhono itawukhuluma endlebeni yakho isho ukuthi lokhu akusiko nawusuka kuleyo ndzawo leyo uhlukile kuleyo ndzawo awutshelwa ngumuntu ukuthi kufune uhambe kanjani ngoba utilethile inkosi yakheleka empilweni yakho kuze uhambe kule nkhululeko lephelele amen uma indodana ikhulula tawuba ngilokhululekile impela ncika kuleli khono lalendvodza lena likhono hamba nayo inelikhono so long as lendvodza lengumoya longcwele ihlala la mpilweni yakho nawe utiletha kuyo anginandzaba mina ukuthi ngathi ligama yilini lesono lesinjani ithi lendvodza inelikhono ekuhlukanisa amen bazalwane na Kristu afa esiphambanweni 3 days 3 nights kwakungumsebenzi walendvodza lena likhono amen ihamba ebujukujukwini bebumnyama ithwele letolo takho netami itiyise endzaweni la yathi khona ukuthi ngeke ndiphindze ndibuyele empilweni yakho amen nakavuka Kristu elangeni lesithathu uvuka nemuntu lomusha athi Paula nawe umuntu wako Kristu usidalwa lesisha sobuyile lendvodza lena likhono seyilethile lokho lokuhlukanisa netolo takho liphakathe ngoba uNkulunkulu akakhemiki the sinner. He took away the sinner and threw it away, or rather the sinful nature. And le ndalo yona wasusa yona le nto lekubangela ukuthi uwone wathatha yona wadila nayo esiphambanweni wasukunika umuntu lomusha le uma kumuntu akuKristu sidalwa lesisha uma thina simbatha lo muntu kwasho Paul mbathani lo muntu lomusha amen bazalwane singeke ke sibe nemapheleke ekuzama kulwa netinto kodwa lo muntu lomusha usiphe amandla ekwenda letinto lebe ngeke siconnectene ligama lenkosi alibonga asihambe kule nkululeko inkosi yasezulwini lesinike yona uma indvodzana ikukhulula khululekile impela ungahamba uyobitha usaba uqalata kuthi ngabe tono tami no lona lokhoni lona unelikhono lekususa tono takho akuhlukanise nato futhi ligama lenkosi alibonga kwethu asente siqiniseko nje ukuthi siyadiletha number 1 number 2 sincika kulo muntu welikhono sincika emandleni amoya longcwele ngoba moya uyakhuluma nawe noma khuluma kancane kodwa ukhuluma ngemandla
lo lalelako ukhona ukuthola impumelelo, akhona ukuthola inkululeko ngalokuphelele, ngoba yena uyayadi le ndlela. Usikhumbuta tindlu, asifundzise tindlu, asitshele futhi tindlu letidala. Ligama lenkosi alibonga. Kwethu kasakhele isikhathi. Ngithi kulabanye uyathi uzama kuhlukana nanento naye, ngeke ukhone ngoba emandla ehlukana nalokho, emandla ehlukana nemikhiba, emandla ehlukana nemfana noma nentombazana, emandla ehlukana nekulala, angeke ukhone ukuhlukana nako ngekuthi uqinise mamasela. Dilethe phambi kwamoya longcwele. Nkosi yami, dawusukuma lapha phasi uhlukile, usukume appetite yakho ishintshile, umangala usikwende njani. Isecret ke bazalo ukuthi lo muntu awukuva awevela amandla lamhla ajabule inyanga yonke. Le mfihlo esekuthenini dilethe umoya njalo onke malanga, ube nesikhathi nenkosi isebenza impilo yakho. Lokuphila bungcwele kutaba i-natural normal life because sichitha isikhathi sinamoya waNkulunkulu. Amen. Ngicela sisukume bazalwane, let's pray. Babe siyabonga egameni laJesu inkululeko losipha yona ngaKristu ngemsebenzi wesiphambano. Lamhla siyadinikela Nkosi, siyavuma kuhamba kuleyo nkululeko ngaJesu Kristu lo inkosi yethu. Siyabonga Nkosi nendvodza elikhono, siyabonga ngamoya wakho longcwele losipha imandla losihlukanisako netono tethu. Sihamba sikhululekile ngoba tono tethu tithethelelo nathi sihlukanisiwe nato. Siyancoma etinhlitiyweni tethu Nkosi ngegama laJesu ukuthi letha ebukhoneni bakho lapho sithola khona lenguquko etinhlitiyweni tethu egameni laJesu Kristu lo inkosi yethu. Busa Nkosi, sisite ekuhambeni ngaJesu Kristu lo inkosi yethu ukuthi onke malanga sibe nesikhathi nawe, sibe nesikhathi nalendvodza elikhono lesebenta tindlu etimpilweni tethu letiletha liphunga lelimnanzi phambi kwaNkulunkulu. Sikunika ludumo, imandla nenkhatimulo ngaJesu Kristu lo inkosi yethu. Amen.